Ole nimin ni som pasari sang ni som ni pali kan National Highway 54 zo ko sang nuai kong pui zema bok le tuire lingkara Power Minister F Roding liana motor chu Assam Rifle Stand check antuma Minister hi alung oilo le Chief Minister in angen nuwa check gate hi achu asan Puev Roding liana hian nimin kan Champhai District chunga a Department and Coal Power and Electricity le Commerce and Industries nuaya munma then kat atloa tholeni khan Vankal Solar Park toin kolpeta tamjok thar chu dan turen pui tukin khan Champhai tanga ron ho in hedim mundum lo takhi athleng ta ni tuirial konga Assam Rifles duty te hian barricade ba galir teira atana poithei manrua antho chopuya Ministerin apal tlang don hian heng manrua te hi anlo manga mi anron punkom nuwa heng an man roman te hi an seng hoya ma se minister hian checking an nei chan a hriat ma chu kaltlang atum lo thu asoi nuwa chief minister ngen na angin CM Bangla apan zuita ni Power minister hi abial afanna kolbem lama po tunai khan Assam Rifles lam hian check tumin anlo ti ding to a hemitrum po hian power boruak chu anlo nei hat mana hemitruma an ho le lam hi AR lam hian lo ti din le antuma ma se hemitrum hi chuan an tlan tlang nia thudon ani Ole ni jan kan til du omlo de mai athleng le a ni jandare borwel kan nulal ro pui kumsomli pani khatla chu scooty che sola boral lau ma ro pui hi pa pension thil boi pui nimin khan West Phaileng an kala chumin ran ho lam chu ni jandare borwel kan phunchong pai na kem bula an ma tan truck an tlan pel tumna lama van doine hi athleng ta ni nulal ro pui hi scooty hnunga chuang ni in truck an tlan pel tur chu kong khwar an daya lung an chil bok nen an tluwa truck hian nal ro pui hi alua chil pal zuita ani ka po chom lowin a boral hala scooty khal tu mi pa ero in van nei thak takin hliam atur lo thung nulal ro pui hi ni jan kan tlaiwar pui ni in voin ni som paret la som sang ni som ni pali chanudar kada kadla is ko ran hola vui ani ang